Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinge di tinagan a Neslin. Adi na kayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay ti pakasarita ket ibiyag. Tabarang makaibati ti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Neslin. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Apay kasta ti panangkitam kanyak, Diana. Ada ka di kayat mo nga ibaga? Neslin. Sige laang, ibagam. Tanolakit di ka ba alak? Aramidak para kan ka. Ada ko makidawakan ka numabalin. Kat sapay la kumata mapatgan na. Ibagam na anya dayta. Aramidak, nulakit di ta ka ba alak? Amok asaanan alimad kan ka anadagsan ti sakit ko a leukemia. Nakaron. Kat amok asaan kon amalasatan pa'y daytoy. Uwan, ngam anya di kayat mo asawan iti dayta nga imbagam. Amok amasakitan kay ti kidawat. Ngam jakon kabailan nga ilimad ti pudno amarikrik na. Amom kadi nga agayatak kini Brian akayan ayat mo. Kat kayat ko akidawan kan ka. Nga ipabusoy mo kuman kanyak. Pakawanan nak. No pa'y amok amasakitan ka. Kidawag lat na barang mapatgan na. Amok, Diana. Nabayagan nga amok nga agayat kamot ka ni Brian. Kat husto ka. Talaga ang masakitanak no aramidak data. Ngam napatag kaunay kanyak. Kat kabaalak ti agsakripisyo para kan ka. Agpaiso, Neslin. Agyaman no kasta. Anya kariti ko naman napatag apagsaritaan ta, Neslin. Apay kayat mga agsarak ta dito'y park. Brian, pakawanan ako ma. Ngam pasensyakan. Masapol awaswasa kon ti relasyon ta. Anya, ngam apay. Adda ka din natagsan na nagbasulakan ka. Awan apulos ti basol mo kanyak. Ngam aramidak ti kastoy. Para ka ni Diana akasingin ko. Anya? Dumngag ka. Ilawlawag ko kan ka ti amin. Tapno maawatam ti makagapo. No apay nga agsakripisyo ak para iti kabsat ko. Kastagayam ti makagapo, Neslin. Nagtanok kamat na nakapsat. Kabaalan ti agsakripisyo para iti pakaragsakan ti kabsat mo. Gaputa ipatpatag ko unay ti kapsat ko. Amok aday to ti makaparagsakan ko, ana. Katsapay ko mata maawatan na, Brian. Maawatan ka. Ngem masyanak unay kan ka. Amok anarigat daytoy aba nagparakan ka. Di nakpagdanagan. Kabaalak daytoy. Kayat ko nga agragsak ti kapsat ko. Nga oray kadagiti laanan maudi akan ito na dito'y rabaw ti daga. Ay na, friend. Nagrigat mo tanti sitwasyon yu kan ni Brian. Da kayong tinagsakripisyo para iti pagragsakan ti kabsat mo. Husto ka, friend. No pa'y talaga nasakit para kanyak ti amin. Masapul apat gak ti kabsat ko. Kaputa amok aday talaangan ti makaparagsakan ko na. Ay, sa bagay. Gusto ta ko na, friend. Kat dayawon ka, gapu iti kasta nga inaramid mo. Manmanon ti kasta akabsat. Kabaalan na ti agsakripisyo. Awan ti jak aramidan para iti kabsat ko, friend. Ipatpatag ko unay ni Diana akasingin ko. Adda kamot gayam bito'y salas nga agtugtugawa. Neslin. Oo nga road, iha. Kahit madlawan aliday ka. Kat amu milatan ti makagapo, no apa akasta ka.
Mama, nagsakit kayam. Kasladyak kabailan akit kitaan da Brian kan Diana nakaragragsak. Maawatan mi tirik nam iha. Ngam, di mo't si kamat laang tinangibaga akabaulam ti amin. Uwan, Mama, nga masakitan ak matlat tagayam. Amo mi akabaulam dayta iha. Husto ni mamam, iha. Amo mi anatibkar ka. Kat mamati kami. Akabaalam asangwan ti dimteng apan nubok iti biyag mo. Uwan, Papa. Mama, kat uray na sakit. Ano sak para ka ni Diana akabsat ko? Agyaman nakkan ka, Neslin. Nakasaysaya at kaunay kanyak. Nakaragragsak ang unay. Gaputan na riknak ti pamatag ni Brian. Basta para kan ka. Aramidak ti amin. Tapno agragsak ka. Nagsaya at kaunay akabsat. Kat balunak day ta kinasaya at mo kanya. Di ka kumagsaw iti kasta, Diana. Diyak kaya't amapukaw ka. Amok day ta. Ngam amok. Kan mariknak. Saan ako ngagbayag? Laglagi pa. Ipatpatag ka unay, Neslin. Brian, si katikayat ni Diana amang bantay kan kuana. Pangaasim ta di mo ko mapampanawan ti kabsat ko. Di kagdanag, Neslin. Talaga kasta ti aramidak. Maasyanak unayan kan kuana. Nakakaasim ti kapsat mo. Uwan nga, Rod. Kasladya akong kabaalan akitaan ti kasasaan ti kapsat ko. Katagyaman akan ka. Gaputanda ka amang liwliwakan ko, ana. No kabaalam ti agsakripisyo. Kabaalakmat. Gaputa ipatpatag ka. Ano kasta? Adda ita ije ospital ti kabsat mo, friend. Uwan, friend. Katamom. Maasyanak unayan amang buybuyay ti kasasaad na ita. Kasla madudog to'y pusok ang makakitkita kan kuha na marigrigatan. Amo kadinan malasatan ti sakit na. Kat na ita ti pagladingitan mi unay. Italag tayo iti apo ti amin. Katsapay la kuma. Tamakalasat pa iti kabsat mo iti sakit na. Gaputawan imposible iti Diyos. Uwan, friend. Agyaman ako unay kan ka. Ala, agtrabaho ta nga Ruden. Katkalpasan ti trabaho ta. Mapantay ayan ni Diana. Kaya't kumat makita ti kasingin mo, friend. Mama, Papa, kitaan niyo ni Diana. Nakakaasi una yung tilangana. Madlaw anak kapsuto na yan. Uwan nga Rodi. Ngumsapay la kuma. Tamalasatan pa iti kabsat mo ti sakit na. Daw-dawat tayo ang makalasat pa iti kabsat mo. Gaputa jak kaya tamapukaw tayo ni Diana. Oray siyak, Mama. Jakmat kaya tamapukaw tayo ti kapsat ko. Ipatpatag ko na ti kasingin ko. Agtitinulong tayo nga kararag para kan ni Diana. Idaw-dawat tayo asapay la kuma. Tamalasatan na pa iti sakit na. Agyaman na kada kayo ato. Neslin, Brian, nagsakripisyo kayo para kanya. Brian, balunak, timparik na maapamatag kanya. Neslin, agyaman na unay, iti kinaimbag mo akapsat. Balunak, ti kinaimbag yo, iti ipupusay. Diyak kaya tamapukaw ka, Diana. Lumaban ka. Uwan nga agpaiso, iya. Lumaban ka. Ipatpatagda ka, anak ko. Di na kami ko mapampanawan. Lumaban ka, Diana. Amok,
Saan ako? Nagpayak. Saan? Lumaban ka, Diana! Magipagladingit hak, friend. Ay, nakakaasimat ni Diana. Nga manyangay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Masapul nga awatan tayo at talaga. Nga agpatinggala dito yung tibiyag na. Nagsakit na ito ang napasamak, friend. Kasla dyan kabailan nga aklunan ti amin. Maawatag tirik nam, friend. Ngamkas na kunakon. Masapul nga aklunan tayo ti amin. Lupay na sakit nga awatan. Agyamanakan ka, friend. Katusto ka. Nupay na sakit. Masapol nga aklunan tayo ti kinapudno. Nga awanan ti kamsat ko. Mama, Papa, saan tayo na makita ni Diana iti oray ka anuman? Nagsakit ti ipopo sa iti kamsat ko. Awanan maaramidan tayo, iha. No di ti mga klon iti amin. Husto ni Papam, iha. Puno ang sakit tinapasamak. Nga masapol nga aklonan tayo. Amo mi anaragsak ti kabsat mo. Apim mo, say. Uwan, Mama. Mama, di ka naragsak ti kabsat ko. Gaputa pinatgak ti kindaw na kanyag. Agawitan, friend. Datalangan tinabati dito'y sementeryo. Kaya't ko pa'y abantayan ti tanam ti kapsat ko, friend. Mabalin ka di alito itapailangan. Kasta ka di. Sige, friend. Kaduan ka pailaing nga ron dito'y. Di ka madanagan. Tasaan ka apanawan. Agyamanakan ka, friend. Kaya't ko pa'y namin nga ipapas abantayan ti tanam ni Diana. Adto'y ti Diyos mo, Neslin. Agpalami istapay. Agyamanak, Brian. Madlaw amalmalday ka manen. Apay, saan ka kadipay ang nakailiwliwag iti ipupusay ni Dayan? Narigat ko nga iliwliwag ti kaawanan ti kapsat ko. Napatag-unay kanyak ti kasingin ko, Brian. Maawatan ka. Ngamnas ka namang lipat kan. Masapol nga awatan mo, nga awanan ti kasingin mo. Brian, Panawan mat siguro, tapno sangwantan ti may papan kadata. Ituloy ta tinaputed nga ayan-ayat ta. Kaya't ko nga kalaysatan, Neslin. Ay ayatin ka unay-unay. ay ayatan ka matunay, Brian. Sige, umanugot akon apa ikalay sakan ka. Agyamanak, Neslin. Panawan matan, tapno buklentan ti bukod ta pamilya. Wan, Brian, katagyamanak, gaputa nakauray ka. Kaplawan kayo, iha. Brian, nalpasan ti kalay sayo. Agyaman kami, Mama. Agyaman kami, Mama. Naragsa kami unay. Kablaawan kayo, anak ko. Katsapay la ko ma. Tama ay paayanda kami adagos iti apo ko. Agyaman kami kada kayo amin. Agyaman kami kada kayo amin. Sige, kakabsat. Intayon iti reception area. Kat ituloy tayon ti agrambak. Itilaksit ti sakripisyo mi kini Brian, Mr. Lonely, da kami matlaeng tinagkagasat. Nupay na sakit ti pupusay ni Dayan akasingin ko, naragsak kamin, gapu ta mumi anakainanan, gapu iti sakit anarignana. Kastan katagyaman hak, to'y pagayam mo, Neslin. Neslin pagayam ko, natanok,
ti panagayat yu kini Brian iti tunggal maysa. Gaputa dua kayo ang nagsakripisyo para iti daydi kasingin mo. Nupay nasakit ken narigat na aklunan ti pupusay na nabaalan nyo dayta baban iti tulong ti Apo ana marswa. Ala, agyaman kami iti kapanangibinglay iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaga na Neslin, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.